parlok barok kam tam tu ki parlok rawan mentang awara cepi berhenti pi kerki ya kene ke way kan notice kwai dok ka bade lai sai ke snya arpo riu tarik hapo hajan GNV lat nong sba kene ke jing kwai khabam pen ken ria no namar ba kidon kidau bom la banker kumbang ala da penti pi hai kini kisni baladap baya kene kan notice kwai lade ban ai lai sai ke sni hendai kinok panja kilap ha ban pentip kerki sai ki parlok rawan ke batmu ban wan sya kene nya kop kwai dok ka la ne kwai khabam lapan ken ria no te wat wan shu namar ba ki tau ki bom la banker te ya kita dik kiban sa phak kwai ngin sa pentipat hakawe pat kapor te tang la sai ngin pengeria pat endang ila pentipat hakawe kapor te parlok borok subhasawan pan kwai kini ki khakar ki ba itna baduk takta hakane kapung GNV lalor ba ki price lan ki jingai subha gila don lupa ka ban kong arpo jar ka ba ar khatan jar ka ba lai prajar ka ba sau sajar bat ka ba san lai jar bat consolation ru ki don du arpo tli mar pras patingka ka ba rung ka de sau patingka we te kan ni kalapan ken rian no te wat senga we parlok rawan ki bat mu ban wan la sai hapo kane kapung hajan GNV lan nong sba ka baden makasnong mokam nong pendeng namar lapan ken rian no te ngin sa pentipat ya pi ha ka we pat kapor kane ha ka we ke sini bat ya ka terik ngin sa pak kwai ha ka we kapor namar ba ki dau ki bom lapan ger te wat senga we parlok rawan bro to wan kwai ha ka we kapor wat kre ane wat wan la sai ke sini ha kane kapung namar ba lapan ken rian no ya kane ke sia ko kwai khabam tang kene kble shbu na nget kilas nutu ya kene ka jing ai kwai khabam la sai gasni la cancel no la pen ken rian no tang kene kble shbu Lathai dak kha mata kasni hapung dong balik ha jan GNV khat sudah ar kuntal. Pak kwai ar polu tarik.